nan dam cheu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kan tlai than ha thong ni kum kulakum thum Biangreithlep ne hlai kwa Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu Mandalaya in zakhat uktu in bom in chen ho atongi anu athi panhi ni hliam antwar SAC ra rangni mewati penga chetwan long in bom mathak hriam ngan zong aka Mukha cyclone thlichia ronga harnak atong min ha cha a India chawzani tilong pathum in bom nak apek Shebu khopi SAC ra rang kutche bom in anpu anhon ha cha a SAC pasri anthi Australia rama chinminau pakhat nam so nakin anun nak aliam timi thongle thongpang dang na an raksalai Mandalaya in zakhat uktu in bom in chen ho atong e anu athi panhi hliam antwar Mandalay khopi chamya ta si peng ampin le sang in zakhat uktu pyo so thi hroi tu pa in chu tuzingka a bom in pu an ho aton cha pakhat athi panhi hliam ma an pu tia tol chungmi ni an chim mai ni lai kwa jing swimalam pasri renglawa cycle achit mi pa panhi ni bom che in pu an ho atong mi an in maya poke nak achwa cha in maya athumi in zakhat uktu pyo so thi hroi tu pa I anu kumsom ruk lakum sri le minau pa panhi hliam an pu I Mandalay si nak an kalpin han hu a anu chu athi tia minlang tar du lo mi tol chungmi pakhat ni people suffering achim Mukha cyclone thlichia ronga harnak atong min ha cha a India chawzani tilong pathum in bom nak apek Mukha cyclone thlichia ronga harnak atong mi Myanmar ram mi pin ha cha ati in India chawzani bom channak thilrin ha le eidin ding India ral kap tilong pathum in avoi khatnak bom nak apeki maini hlei ret chuna rengkun khopi MITT hleidona akwat tia thai asi India ral kap tilong INS Shivalik INS Kamodale INS 73 ha chu SAC kutang rentuan rengkun ramthen lutlai tu winchi usuting rengkun ramthen SAC boizik zohing Myanmar ram kong he pe tai intun vo angai tu India ram IO2 Ambassador of India to Myanmar HE Mr Vinay Kumar le tun vo ngai tu nani andon na tia thai asi bom nak apek min ha chu MITT hleidon in SAC ni mingkala dong chung lei sakhana an kwatnu Zanlei sanga SAC ra rani sitoi khopi a vanlong in an kalpi I thlichia ronga harnak atong mi pin ha chu bom nak pek na ding in timlam nak an ngei ta thai si SAC ra rangni mewati penga chetwanlong in bom athak hriam ngan zong an ka Karen ramkot mewati panga SAC ra rangni chetwanlong in bom athak nu in du pau in hriam ngan aka tia tol chungmi pi ni an langtar mai ni lai riat zan simalam pakwala kultuka mewati bank me kane lai a SAC ni chetwanlong in bom athak chunhu a 120 mm hriam ngan pol in adu pau in anka SAC ni atu bantuk in aka mi ronga nun nak aliam mi le hlamma ator mi konga thongfiang kan theri lautia tol chungmi pi ni khatita anchim Zanhua mewati khopi rambun Zanhi le somsri le panga SAC ra rani 120 mm hriam ngan in mekane lei a anka zan swimalam pakwa la kultluka avoi khatnak avanka hi si mewati khopi zong atlerdi jet vanlong in voi thum tiang aka mi pi nun nak aliam mi hliam ator mi konga thongfiang kan theri lautia mi pi pakhat ne chim Shebu khopi SAC ra rang kutche bom in an puan hon ha cha SAC pasri anthi sakai ramthan shebu naindo ya kul chunga abu inzu ading mi SAC ra rang chu kutche bom panhi in an hlon hon ha cha SAC pasri anthi te snack ice PDF na sin in thai si mai ni lai ret chun simalam pakhat la somli tluka naindo ya kul chunga zudin in arimi SAC ra rang pol chu abo tu mi pi hriam tlai phunani kutche bom panhi pe tlai in an hlon hon ha cha SAC pasri anthi panga hliam fakai an putia thai si kadaw nak chu snack ice PDF SBDF B4 C3 le tana thu tang ti phufan na kan si tia an langtar SAC chawzani uknak alaknu in Russia le tuluk sina $1 billion man hriam nam achok than SAC chawzani thongni kumkulakum khat February thok in uknak alaknu a Russia le tuluk sina ral tuknak hriam ngan le thilri atlombik $1 billion man an chokna tia UN upathiam sangni maini lei sri a an langtar
SAC chawzani uknak alak nu in mi pi nhani du lo in a phun in du lo nak an lang ter SAC chawzani hriam nam hmang in an lerul na nu a mi pi na chu hriam tlai in tlang chung hriam tlai na he ani bomi SAC chawza chu dau asi SAC chawzani ral tuknaka kan sung deuh ti an thei cha hriam tlai phu na he mi pi nak chu isel in hriam ngan level long in bom an thlak na chu cha SAC chawzani Russia ram sarmi Mi-35 helicopter MiG-29 jet fighter Yak 130 jet fighter le taluk ram sarmi K8 jet fighter na chu atu leo ka daw naka aman bigna hiral tuknak vanlong mang in siang in sizung mi pi in lalau biak in le adang dang mi pi thilrin ha chu isel in SAC chawzani ka daw nak an to atia UN nushin chawo kongko lei palai Tom Andrews ni achim tongu khopi thongtla achwak mi chunga minung pakwa a himnak mun an phan maini lai reda tongu thong in chungin thongtla achwak mi minung pasha chunga pakwa chu a himnak mun an phan tia pakoni chwale PDF ni an chim thongtla azam mi chungin pakwa chu a himnak mun an phakong adik mi asikau an konglam si se adang dang konga bihal nak zong kan to an halai ma vial long sri se tia pako PDF ton wo ngai tu pakhat ne chim maini lai ria chun huwa taku thong inna lainon na upadi in tlai mi le ram khel konga thong tlami minung pasra na chu bachai zunga chhuapi ding in antim to an halewa SAC ra sang put mi meithal chu chu in an ka na cha ra sang lai in pakhat athi pakhat hliam atwar minung pasra chunga pakwalong ahim nak mun an phani minung pakhat kong tu chu nu dewa thong fiang kan thei te lai tia PDF lai ni an chim SAC ra sang lai tang Telegram baru anak pakhat chunga thong in azam mi chunga minung pathum an tlai kon ha tia an lang tarve ahim na mun aphan mi minung pakwa chunga minung panhi chu alwan cha mach ni thum yeda shi peng sanji khwa ponga hriam nam he tlai in tongu thonga thlak mi an si tia kan thai Australia rama chinminau pakhat nam so nakin anun na kaliam Australia rama khwa asami chinminau matupi peng pa som li him kum hlei ruk chu maini hlei ria Zanlei simulam pathum tuka Victoria ramkul Melbourne nitlak lai hun rama rolo tuk in nam so aton cha anun nak aliam tia thai si mit mu tu nani pa som chu bus anga lewa minak pani nam in aso cha anun nak aliam hi asi tia anchim chinminau pa som athat tu minak pa chu atu tiang an tlai khori lawe tonwo ngai tu palik boy nani an kol hol chu ma lepi asi tia thai si nun nak aliami pa som chu Melbourne khopi a tanghai khat akai lomi asi tia kan thai Mizoram palik ni an ram minu pakhat le Myanmar ram mi pa pakhat chu bingrang he an tlai na India ram Mizoram kul Aizol khopia Myanmar ram mi pa pakhat le Mizoram minu pakhat na chu mai ni hlei reda ritnak siwai bingrang zali le hlei li kram tuk arit mi he Mizoram palik ni an tlai na tia thai si Taiki atong mi pa hi chinram kul ha kha khopi chinu si sanga ummi pu thangchung kumsom li le kumruk le Mizoram kul na thial khopi penial sanga khwa asami pi lanun siami kumsom nga na ansi ritnak siwai an tlai mi na chu India tangkain rupi singni lengman asi chu cha ritnak siwai upadining in ta za choi an si tia Mizoram palik ni an langtar tu Zanlei Thawngchimnak chu ma velin kan dong tar rilai lungmli post tha zaga kan pe tu nan dilak chunga kan lom tok lungmli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe kan to byak choding in kan in som na